Umuthi Akenya ni Makorirwo magitabania mihango ya uhandi wa miti Guothe bururi-ini riria ri itemi-ini ria gukinyaniria muoroto munene wa gutigirira ni tugukorwo tukihanda miti makiria ma bilioni 15 niguo kuhurana na ugaruruku wa riera. Riu umuthi gukirikia gukorwo kuhanditwo miti makiria ma milioni 100 mihango iria ikorirwo igitongorio ni Maminista a Thirikari aria Maguikinyitie Kaunti-ini Itiganite niguo gukinyaniria mihango iyo. Magitongorio ni Minista wa Ugitiri wa Thiini Kithure Kindiki uria Ugwikinyitie Icigo-ini cia Rugongo rwa bururi. Kindiki augite ati ugaruruku wa riera ni kimwe kia maundu matano maria makoragwo maigite bururi hatika-ini nene kurumirira mbara iria ciumanaga ni undu wa unyihu wa irio na mai. Riu akiuga uhandi ucio wa miti ni ugukorwo ugiteithiriria hari kugacirithia riera niguo icigo imwe ta icio cihote gukuria irio hamwe na kugia mai maiganu ma mahiu mao. Oho akiuria aikari gukorwo magibacirira na korora miti iyo. Hili jambo la climate change ama mabadiliko ya hali ya anga ama tabia nchi tunaichukua kama tisho kubwa la usalama wa taifa, kwa sababu wakati ukame unakuja ndio unaona mzozano baina ya wafugaji na wakulima, kwa sababu wafugaji wanatafuta lishe ya mifugo, wakulima nao wanatafuta chakula, na hapo ndio hiyo muingiliano ndio unaleta mizozo. Kuogena kune kaunti ya Turukana kuria mihango eno ya uhandi wa miti itongoririo ni Minista Julius Bitok kuria Makorirwo makihanda miti makiria ma 2,000 kiharo-ini kia Ekales tauni-ini ya Lodwar kuria Bitok akorirwo akiuga kaunti iyo ni imwe ya icigo iria ikoragwo igomeirwo ni ng'aragu nene ni undu wa wagi wa mai. Riu agithingata aikari icigo-ini icio gutigirira miti iyo ni gukura na ikinyanire niguo wagi wa mbura ukorwo ukinyihanyiha mwena ucio. For Turkana it is very important because when we plant more trees we shall be able to get more water, we get more grassland for animals, we get more better environment, so that those trees will help us actually reduce conflict with our neighbors. It will help us have more water, grazing land for animals, and that by a large extent will even bring peace. Ikinya riri ria uhandi wa miti guku bururi-ini ni ikinya rimwe riria rigukorwo rigiteithia hanene hari guthaitira maria maturigiceirie hamwe na kurehe mawega mangi maria maumanaga na miti. Na ta uria Wangari wa Maathai augire uhandi wa miti ni ta kuhanda thayo na mwihoko hamwe na kugacirithia rucio rwa njiarwa ciukite. Handu-ini ha Muthingi TV njitagwo Mbacia wa Wanjere.